ulalele uMusic Gardens FM Channel 33 Nobombele umkenenezo umphefumulo. Oh Nkosi yami sithi uNkulunkulu nathi ngeke sihambe lesi sikhathi sodwa ngoba wena unathi. Washo njalo wathi uImmanuel, okusho ukuthi uNkulunkulu nathi. Siyabonga ukuthi ubukhona bakho Nkosi yethu buyisithembiso ukuthi uzoba nathi. Si-covered all year. Yes, Nalel Music Gardens FM Channel 3 with Bombele umkenenezo umphefumulo. Kodwa njani ekuseni kumhla ka-14 January 2026. Time is 24 minutes past 5 ekuseni kwi-morning drive. Sithi abantu abavuke. Ninjani kodwa e-America? Ninjani e-Asia? Ninjani e-Europe? Ninjani e-Africa? Siyabonga ekuseni ukuthi abantu bavukile. Sibona ilanga, sibona usuku okusitshela kona ukuthi uNkulunkulu usanecebo ngathi. Sisadingakala la emhlabeni ukwenza a difference as abantu kwi-environment esikuyo, kwindawo esikuzona. Sibizelwe ukuthi senze umehluko ekuseni, sazi ukuthi kodwa si-covered. Yes, uNkulunkulu has been so good. Simbona nje sithwala ey'ntweni, ubona ukuthi nje kwaze kwanzima, but God asithathe asiphakamise ngoba asisodwa. SinoNkulunkulu owazi konke ngathi. Yes, silalela uMusic Gardens FM Channel 33 Nobombele umkenenezo umphefumulo. Sithi nje Nkosi yami si-covered by the blood of the Lamb. Akukho kwesaba kithi, akukho futhi ukuthi sijikele kwenye indawo. Impilo zethu zakhelwe edalweni, zakhelwe kwi-eternal rock, and sazi ukuthi ubukhona bakhe bukithi. Yes, siyabonga ekuseni ukuthi uNkulunkulu usalokhu nje esipha amazwi, asipha ukuqonda, asipha ukukhanya kulomsakazo omushasha ohlala omusha njalo for a new season. Siyabonga ukuthi nixhume nigibele kule inqola entsha enamandla ukuthi uNkulunkulu ayibekile futhi ukuthi isebenze ishintshe iy'mpilo zabantu. Siyabonga kakhulu. And yesterday kwi-afternoon drive besikhuluma ngakho lokhu esilokhu sigqugquzela ukuthi izinto mazenzeka fanele sazi ukuthi zayikhulunyiwe, za-announce. Ngithandile lethi iy'mpilo zethu before zibe la emhlabeni uNkulunkulu wazenza, wayiqeda, wayise-announce kwi-universe, wayi-announce kuyonke idalwa ukuthi khona impilo yomuntu azoyiletha okunguwe nami. So si-announce-iwe la ukuthi singama-kings, singama-queens, silapho ukurula, ukudominata, to make a difference. Sikhulumela ukuthi ukubusa akukona nje ukujabula, but ukuba responsible kwizinto uNkulunkulu asuke kwabele zona, and take care of those things. Zikwazi ukuthi zikwazi ukuthi uNkulunkulu azandise, because ukwanda kwezinto kulele kakhulukazi ekutheni how responsible are you, and it's really our calling, to actually be responsible, wherever you are. It doesn't matter ukuthi isimo sakho sikanjani. Kuye kuthiwa nisho kuthiwa uNkulunkulu ukubeke emjondolo indlu nawe ubonayo ukuthi kwaze kwanzima, but leyo ndlu just keep it clean and ungayibuki njengendlu indlu ozogcina kuyona,
but we elevate, be creative. Ngoba uNkulunkulu ukuphile amandla, ukuphile ingqondo, isebenzise wherever you are, na kwi-environment okuyona. So sikhulumile ke izolo about ke ukugcwaliseka kwemibhalo ey'mpilo zethu, ukuthi kunezinto ezenzakalayo kanti zigcwalisa imibhalo. So thina ingakho sila emhlabeni ukuzogcwalisa imibhalo. Yes, ngingaphinde futhi ngikusho lokho ukuthi sila emhlabeni ukuzogcwalisa imibhalo. Kusho ukuthi kunezinto ey'khulunyiwe kithi, kunezinto efanele zenzeke kithi, and sibe thina siyayifulfilla. Oh my God, siyayifulfilla, that's the main thing. Even ukufika kaJesu, uNkulunkulu eyizala emhlabeni, naye wayigcwalisa izinto wayi-announcile kubaprofethi before. So nathi kukanjalo, iy'mpilo zethu zakhiwe, zaqedwa. So sase siyiqala kabusha, seyiqediwe. Ngike ngikufanise lokhu njenge-movie, ukuthi i-movie, umnikazi we-movie uyena owaziyo ukuthi ufuna ukuthi uma abantu beyibuka bathole siphi isifundo noma isithombe, and uyayibhala ama-script, ama-characters engakaqashi umuntu ukuthi lo uzothi athi lo kube kanjani kanjani. So then before afuna abantu abazoyidlala lama-characters. So uNkulunkulu wenza kanjalo, sine-blueprint ey'mpilo zethu ekuye, and wasedala aba ne-idea ngathi, and then now is placing us kuma-characters akhe. Njengamanje njengoba sikhuluma ukuthi uNkulunkulu now umuntu sembuyisela kwi-rulership ye-righteousness. So kune-character kade vele enayo emqondweni. So now sekhetha mina nawe ukuthi sidlale, kubonakala ubuhle baNkulunkulu, kubonakala inkazimulo kaNkulunkulu. Yes, Lalela Music Gavins FM Channel 33, noBomphele umkenenezo womphefumulo, sithi izwi laba ngumuntu. Nkosi yami, siyabonga ukuthi si-covered egazini likaJesu, which means in life of Jesus. Ngoba igazi limele phela ukuphila, limele actually the character kaNkulunkulu, or the life of God. So si-covered kwi-life kaNkulunkulu ngoba ikithi nathi sikuyo. Yes, ekusende ngiyawezwa amandla ukuthi maningi apha e-studio. So let's talk about ke nezinto ke ade sikhuluma ngazo nayizolo kwi-afternoon drive, ukuthi kwakufulfilleka i-scripture. Sifundile laphana kuHosea, futhi mhlawumbe ngizocela ukuthi nginifundele uHosea chapter 11, Hosea chapter 11 verse 1, no Matthew chapter 2. So that's sobona ukuthi ngampela impilo zethu zibhaliwe, akukho kwenzeka kithi kuyiphutha. uNkulunkulu akayenza into eyiphutha, yonke into kwi-script. Ayikho into engekho kwi-script, ngoba akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwalo osidalile. That's what we need to learn today, ukuthi akukho okungenzeka kube yiphutha empilweni zethu, konke kwi-script, ngoba akekho uNkulunkulu omunye, akekho omunye umbhali wale story, a living story impilo zethu. So siyazi ukuthi thina siyaphila, we are living. So istory sethu is a living story esisukela kuye umnikazi wey'mpilo zethu. Let me read Hosea 11. Hosea 11 ukhuluma kanjena, uthi uverse 1 uthi, lapho Israel esengumntwana ngamthanda, ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Yes, let me read again. Lapho Israel esengumntwana ngamthanda, ngayibiza
indodana yami iphume eGibhithe. That's Hosea chapter 1. I want us to go to Matthew ke manje. Matthew chapter 2 from verse 16. La ukhuluma khona uthi khona uHerodi esebonile ukuthi izazi zimphambile, wathukuthela kakhulu, wabulala bonke abantwana besilisa baseBethlehema nasendaweni yonke yangakhona abaminyaka 2 ngaphansi, njengesikhathi abasibuzisesela kuzo izazi. Oh my God. Kona kwagcwaliseka okwakukhulunywa ngoJeremiya umprofethi ukuthi kwezwakala izwi eRama, ukukhala nokulila okukhulu, uRakhele ekhalela abantwana bakhe, engavumi ukududuzwa ngokuba abasekho. So esinye iscripture leso sasiveza ukugcwaliseka kombhalo ukuthi ukubulawa kwabantwana nakho kwakuyi part of the script. Kwakufanele ukuthi badlule kuleso simo. Nothi ngoba uNkulunkulu ethanda izinto ezimbi, ofuna ukuthi abantu ba-experience izinto ezimbi, but izinto azaziyo azi kahle futhi ukuthi people have to go through those things for the script purpose, for ukuthi le story siphelele siyayidinga lezi zinto. Let me just check now. La kuverse from kuverse 21 la ukhuluma ukuthi wasuka ke, la kushuthi ke uJoseph esetshelwe ukuthi abahambe manje basuka eGibhithe. So sikhuluma ngokusuka kaJesu manje suka from eGibhithe. Wathi akathatha umntwana aye kaIsrael ngokuba sebefile ababezingela ukuphila komntwana. Wasuka ke wathabatha umntwana nonina wafika ezweni lakwa-Israel, kepha ezwa ukuthi sekubusa u-Arkhelawu eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise, wesaba ukuya khona eseyaliwe nguNkulunkulu ngephupho. Wafika wakha emzini othiwa iNazaretha, ukuba kugcwaliseke okwakukhulunywe ngabaprofethi ukuthi uyakubiza ngokuthi umNazaretha. You understand ukuthi lezinto waphushelwa ezintweni ukuze agcwaliseke umbhalo, ukuze kugcwaliseke umbhalo. And nayo ke ngifuna ukugcina ngayo uMatthew 2 from verse 15 ukhuluma ukuthi uhambisana ke noHosea chapter 11 kade sifunda uthi wahlala khona waze wafa uHerod, shuthi uJoseph wayehlala eGibhithe, ukuze kugcwaliseke okwakukhulunywa yinkosi ngomprofethi ukuthi ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Yabona ukuthi iScriptures ziyavumelana la ukuthi le script sasikhona le script kwi-timeline kaJesu. And it's very important to understand lezo zinto ukuthi zonke izinto zekwi-timeline and akukho okungekho kwi-timeline. Okuhle mhlambe nokubuka engathi kumbi, but uNkulunkulu uyakusebenzisa for ukufulfilla le living story. uNkulunkulu muhle ekseni, and I see ukuthi is challenging us ukuthi sikhule manje sibe ngabantu abakwazi ukumela izimo, abantu abalalayo uma kunezivunguvungu, abantu abavele bangayinaki izinto ukuthi kushoniwe, abantu babona ukuthi these people they don't understand amandla, but ba rejoice knowing ukuthi bahamba noNkulunkulu okuphila. So it's very important to understand those things. As nilalela Music Gavins FM channel 33 noBombele umkenenezo umphefumulo. Siqhubekeni sazi ukuthi salotshwa
salotshwa before sidalwe impilo yethu yaqedwa. Ngiye ngimthanda uJeremiah, ngizoke sikhulume nje kulezi insuku mhlambe futhi ngesiqalo sohambo, ngoba I think ila mhlawumbe umuntu abuya akhohlwa, ingakho kufanele ukhumbule ukuthi uNkulunkulu wathini. Uma ufunda nje uJeremiah chapter 1 uthi, the Lord gave me this message. Wathi, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart, appointed you as my prophet to the nations. Do you understand? Let me read in Zulu. Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1. Uthi, from verse 4. Uthi, kwafika izwi likaJehova lathi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofethi ezizweni. Yes, sizogcina lokho kule morning drive, sizoqhubeka nale story, siqhubeke naleli izwi khona sizokwazi ukufunda ukuthi uNkulunkulu akakho surprised ngezinto esidlula kuzo nesimo esikuso. Wakwazi wakungcwelisa ungakazalwa. Hey my God. So nje sizokhuluma ke manje ngalezi indaba, ngoba sikhuluma ngokuthi manje uNkulunkulu useyasithuma, so sefanele simanifeste, but sefanele sibe nezinto esizohamba nazo as ama-anchor kulisamba kulolu hambo. Ya, uNkulunkulu muhle kuseni, anigcine, anisibekele, nibe ukukhanya la nihamba khona, emsebenzini, amabhizinisi enu, ezikoleni. Abantwana siyazi babuyele esikoleni, siyakhuleka ukuthi babe ukukhanya, sizakale ey'koleni. Nothisha sikhulekela ukuthi babe enlightenment ibe kubo. I-enlightenment shuthi bakhanyisele bakwazi ukuthi bafundise ngokukaNkulunkulu, bakwazi ukuvusa izinto kubantu besebancane, bakwazi ukuthi abantwana bazithole, bathole amathalente abo, bathole ama-abilities uNkulunkulu abanike wona. Yeah, so nibona in the afternoon drive, uNkulunkulu anigcine, sithi we are covered all the year in Jesus' name. God bless you.